Ayo Tela. Masih spesial buat Ibu Owner TH Jaita, Bunda Dendo. Wow. Langit hujan jauh dina pangharapan anjeun di candak mulia. Jalan di pangeran cinta orang benggas di jalan jauh tina pangharapan anjeun di candak mulia. Siapa yang lagi angkringan Teh Ita? Kapayun TH Jaita, Bunda Dendo. Goyang Teh Ita. Angkringan Teh Ita. Pilih gereja. Sara. Dua madu. Ayah nyuci piring sana. Anjeun di candak mulia. Ayo Bunda Teh Ita, lebih semangat digoyang. Langit hujan ngadadak cedek bulan gengiringan bareng. Jadi
Siap lebih semangat lagi goyangnya angkringan Teh Ita.